Gi lweny mabende nowuok bang' yiero mag 2007 nyaka gie sani koro dwaro mondo koro yiero ma itimo 2022 chor nyaka koro chieng' moro bitie ka nena winjo ywak margi. Kotele kanyo kod patron mabende koro chung' ne jogo ma yande nodar e mieche kata IDPs e Kenya mangima, mano migosi Peter H. Tena mane loso gwenge mag Nakuru, wacho ni gini koro nitiere weche moko ma nyaka non gi thuolo ni kapok otim yiero, nikech ponono koro kokotim mano to chal ka gima notimore bang' higa 2007 nyalo chako nuore kendo. Gisaya ahinya jotelo ma nyaka gie sani koro ne piny owacho to wuok oko mar donjo weche mag siasa makidek kelo ywaruok e kind jotelo kaachiel to kod jopiny, lweny ma samoro bende ji ok de gombo mondo koro dhiye. Sisi kama waadhiriwa tusipoangazia mambo fulani tunaweza ingia katika shida ile ya 2007 bila kujikusudia. President wetu Uhuru Muigai Kenyatta ambaye anatujari sana, ni vizuri atadhimini direction zile tunazoenda. Kwa mfano, hizo pesa, mabilioni ya pesa imeangazia mambo mawili. Katika Bungoma kulikuwa na rabsha, katika Kodere kulikuwa na rabsha, na saa hizi tunasimama hivi, hata wale watu wameajiriwa katika serikali ndani wamesema liwe liwalo watafanya siasa. Hii michafuko ambayo tunaona ya kitaifa haitufurahishi kamwe hata kidogo. Juu sasa jambo letu sisi tunataka tuishi kwa amani. Tunataka tuone kila mmoja wetu, hata watoto wetu wanaweza kuwa vizuri. Hii michafuko ilipoanza mwaka wa 2007 post election 2008 ndio imefanya hii shida yenye nimeongea tuwe nayo mpaka wakati huu. Tuishi kwa amani bila watu kuambiwa ati nyinyi mtoke hii sehemu ama muondoke ile sehemu. Ombi letu ni hilo moja tu, tuweze kukaa kwa amani ndio tuweze kujenga taifa. Sema ikuwe wakati huu hatujui mbele tutakuwa namna gani. Kwa vile saa hii tuko sawa, alafu wakati tunaenda fika wakati wa kuweka uchaguzi hatujui kama tutakuwa wazima ama